very small contribution to the university students here in Mostar. Ali prije nego što počnemo, ja bih želio da dam jedan mali doprinos studentima Mostara. And especially the students of world literature. Naročito studentima svjetske književnosti. And I'd like, if there are representatives of the philosophical and humanistic faculties here, if they could please step forward. Volio bih ako ovdje ima predstavnika fakulteta filozofije ili humanističkih nauka da dođu ovdje. And we can do the formal part. I onda da uradimo taj formalni dio. Hvala što ste došli. These book packages contain a selection of Norwegian literature translated to your languages. U ovim paketima nalaze se knjige, to je norveška književnost i knjige koje su prevedene na vaše jezike. We have 3 copies of each work. Imamo po 3 primjerka svake knjige. And some extra copies of the Ibsen books. I imamo još malo više primjeraka Ibsenovih knjiga. So we hope that it's a small contribution, but we hope that it maybe enriches the library and maybe even stimulates some more interest in Norwegian literature. Ovo je jedan mali doprinos, ali nadamo se da će obogatiti vaše biblioteke i možda stimulirati dalje istraživanje ovih knjiga. But I think there's still 2 more. Our friends from the universities only took part 1 of each book package. Naši prijatelji sa fakulteta uzeli su samo prvi dio svakog paketa. But take it easy. You can just leave them there, and afterwards you can pick up the second box behind us. Ali ne morate se uzrujavati, možete to ostaviti tu, a onda kasnije doći po drugi paket. Okay, so I think I will give now a small speech before we have about Norwegian Literature and Society, before we have the food. Dakle, sada ću držati jedan mali govor o norveškoj književnosti i društvu prije nego što pređemo na hranu. And of course always